tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Pengumuman! Pengumuman! Warga kampung Kober sekalian, hari ini pemotongan hewan kurban. Hei sapi, mau kemana hei? Kocak, mau kabur ya? Tahation para panitia kurban agar segera mempersiapkan penyembelihan sapi. Udah mau disembelih itu. Iya itu lihat. Tapi kok yang mau motong malah joget-joget. Dih, kagak jelas nih panitia kurbannya. Masa malah joget-joget? Tahu nih, woi cepetan, itu disembeli. Keburu ngamuk loh sapinya. Nah kan, hayo loh ngamuk sapinya. Mundur woi mundur. Woi, para ondel-ondel kabur! Awas, ada sapi ngamuk! Kabur. Oh no! Tolong! Tolong. Ayo bang cepetan. Tolong! Kabur. Adit, tolongin Dit. Bang, kabur bang. Ayo! Ada sapi kamu. Gimana sih lu? Jadi bahasa kuyup dah! Awas dong, ada sapi ngamuk. Kabur bang. Ayo teman-teman lari. Ya Allah tolong, sapi ngamuk, lari-lari. Ya Allah, Neng ngumpet di got, Neng. Aman pasti. Udah gua kata, ngumpet di got aman. Ayo bang, ngumpet di got juga. Atun takut bang. Oh gak bau. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk.